ki khubor ka bate CTV. Lawan Rashaphi taka Frank Motors. Visit Frank Motors or call 7045207973. Ubak JK yang rai ubadiu Assistant Inspector General Barim Jakatanat Meghalaya Police mentaka singi palai ula Ujor dak Ejahar Persha ayu Director General of Police kajela u lajar ram bisnoi halo ka jingkeno pu Pyndonkam Bakla penkelayu number juga kali bai Pyndonkam ya u. Yakini ke Ejahar la mudoi hasilong Sadar Police Station kebala jaru haka po shua mu bisnoi unsong thatno haka ka khandai trik ujemang. Haki Ejahar uniu AIG Barim ula ong mak inquiry committee belatung haka ka pratrik unaitung arajar puar haka kai pot batho haka parawon juga slabalai ka ong kumni kuai ka Honda Verna ka pinyeng ha central workshop kedai ka bala ai da unam bathok bat omshim la register ka kali do AIG A na ba omna satya ki kot kisla uang bakani ka kai pot ka pau ko malapin kre na shuki ka ta kumban shuong lele klam re tokit hajaka bar wa jingtip ki kot kisla ba katna transport. Kalkum kasithi hapok ka Right of Information Act bar panyo trik naitung arajar pulai halor kanika kali kata ka Verna 1.6 VT kedai ka bala register bakatra transport ke Sarkar Meghalaya Shillong kum ka number ML.R A.0.0.iwe haga kerteng jo Director General of Police ke Sarkar Meghalaya. Ubak yang rai ulong kanika jingtip ai hapok ka RTI de katna transport ke Sarkar Meghalaya ka penyam hingga kai pot jong inquiry committee ka badawa berle AA kat kum ka an persya ke kot jong committee. Nalor kata hake Ejahar uniu AIG Barim ulo ong makuwi pat ke benta jong kadeka kam kedai ke bathamula baha kumba ka pau haki dei shithi ula jaram bisnoi babat ya ka shuki jong Director General of Police Meghalaya ula wan cha shillong man shimti ya kadeka kam haka kan nyo trek ujemang arajar puar daga kali kya carnival limousine rongli ke badan yo registration ke Sarkar Assam dri hadin kani lapau bula jaram bisnoi lingba ka buit kambaman ula pen kelayu number plate jong kadeka kali pat benta ula bu yo number plate bathamai ML.R A.0.0.iwe kemudian number bela register ke Verna iwe 0.6 VT.